یا دستورا خود تاوسی ملک دما و خوش به گلی حوال دوست و تماشاوان گدارین هیجام ام اون بخیراتنا برنامه دانا سینا ازیاتی یال سر دیروک و عردین ازدین باشوری روجاوای کردستانی که من زود آماده کرده ام نها از او بکم میوان من یه هجا که من ایو جواب ناسه او خوشی روجاوایا و او جسا چاوار هاتیا بخیر استامت هاتیا کرم که بری ایو تجی سلاوه که بده تماشاوان و گداره ما بخیر هاتی سا چاوار هاتی ادوارا وجه بخیر سرسرا و سر چاوا ادوازم از زوی اولی تنشتا تجی ناس بکم ناوی وی بخیر بی او تکنیسیانی ما همه دورستان بیش السلابي قلويشي دكم واسكي فاشم ايرو ام في باري فقر نشتنه وام برنامجك بخير اخدي وخيراته ام تشدكم باشه سر چاوار هاتی بخیر سامت بلا بجبو مرتبه بخیر و خوشی به بلی ایجایان سپاش خوده و تاوسی ملک رکو من دکاربو بریا 20 سالان وان آگادارین از ایرو لسر دیروک و اردین ازدین روجاوای کردستانی پیشکش بکم من بریا هنگی بریا 20 ساله لگوریا زانین آخواه و جبر وان چاپکانین کو از اینها یک بام بدمشانی کرن ده توایا وان ده من او گوتارا 2006 پرتوکا خویا ناساندنا که نشوپ ازدیاتی یک ده من دابو پاروکرن وشاندن و خیلی وینا که جی گلک گوتار گلک روزنامه‌وان و کووار و مالپرین مکردان سپاسیا هجوار دجم او گوتارانشی هین بریا 20 سالی د مالپر خدا وشاند بون سپاس جوارشی از بیل کنه خوا وک دو برنامه پیشکش بکم دوی برنامه یکمین ده از ایرو هول بدم هنکش کساتی مالبات و جواگناسیا برای ایو حسو وان آگاداری کو او جماره ببیجه و لسر دیروک و عردین ازدین روجاوای کردستانی که کریماسی هبن جماره تمام بکه دما از گودارین دما از آگادارین سر دیروک و عردین ازدین روجاوای کردستانی وکه لیکولین ها دهاتن بلاو کرن بخوینم وکی چاوا دور دهاتیا و کرن از بخوینم دوره از درباسی سر خواندنا ناوی هنه گند و عشیرین کو من هنگی برهف کرنه ببم و وی دمه دجی چواقناسی ما برای ایو حسوجی دی بشتاری بره و بمره امه کماسی کو هبن امه سراس بکم تماشاوان و گدارین ایجا از گلک دلخوش ببم که هون تماشاوان و گدارین ما یه نیجا جی سلاو و پیام خواه یل سر مجارین ما بشیوه که دلسوزیا ازدیاتی بمارا پاروه بکن و امه پاروه کرنه و بری که ام در برنامه بقدینن امه پاروه کرنه و سلاوه وجی سر چاوا بخوینن بجاز تیسا بین با برای ایو نا ام تخوازن برای ایو تکاربی کرم که بخواه هنک کسایتی مالباتا خواه جواگناسیا خواه یا سر هرمیا کلی مزم بویی و بده ناس کرن و ببیجه خاطرش کنگی هاتی آلمانیایی کرم که برم بله از ای حسومه حسی علیمه علی حسومه حسی عمومه عمی برومه بری اوانا ایم بری گوتنه از باب مالا بابي من كالكي من بري ام داوديه بون ده 1940 دادي بابي من و ابي مشكو جبر عسكريه تشون سوري
هولا چون سوری چون دکرکی چند سال دکرکی من دور ده 1905 داد 5 یکیده چون خربه گولی پشتی خربه گولی هر که عرضه وانچه بون چون گندک آبا کرن گو رحمانی از الخربه گولی چه بوم يعني عمري من 1905 داد الخربه گولی چه بومه حيانك 1905 وحيشتا ام الخربي قولي بون بشتي خربي قولي ام تشون تلتمر امش تلتمر سي وسي سالان تلتمر مان سي نوت دداده السوري دركتم ازهاتم المانيا اف سي سالي من از المانيا من بلي باشه ساعت خوش اب کردن ناسیناته ساعت خوش سپاس کنش بگویده وجا برای ایو تماشاوان بیدار اینجا از نهاد دخواستم دربار سر خواندن نواروپا بوتر آخواه یا که من بریا نه 20 ساله بلا کربون ببم از هیوی تماشاوان بیداری می یجاشی انک وقت بدم که او بوتره از بدم خانه کردن هنکی وقت جمعه دبی بوکو او وقت تمامی تجربه من صبر جواد خوازم بله من ایوان نیجا تماشاوان گدار نیجا از خوازم که هون تماشاوان گدار چاپل مدنی رزدار جی بزانبن من بخواه برهمین من بخواه هرمین باشوری روجاوای کردستانی ندیتنم من او آگاداری خواه ین سر دیروک و اردین ازدین باشوری روجاوای کردستانی لگوری زانینا خواه وکی مگوتی بریا 20 ساله با آلیگاریا زارگوتن همه جبر گلک بر همین که دیروک ناس و لیکولیبانا لسر دیروک و هبونا ازدین باشوری روجاوای نویساند و برهف کرنه و او دوی پرتوکا خواه یا ناساندنا که نشوب با ازدیاتی یکی ده پار وکربو و شاندبو من گوتر خود دا خانه کو برز اکرم جمیل پاشا گوتیه خالتی د سال 1500 بری زاین ده لارات کردستان ناوین ده فروارانیا خالتی سراست کرد فروانیا خالتی جهاتی توانه هشدار و جنگاور بود توسپا یعنی وان پایتختا خالتیان بود پاشکو خالتی عرارتان و کردستان ناوین مجیبون پر نه چو باش خورد بون عرده خواه فرق کرن گهیشتن آنتی توروسان و ملکی وان خواه گهان ده دریای رش ایرو بخواه لکردستان گلک جیان بر همین خالتیان هنه من جید لیکولینا خواه یا ناساندنا که بردوکا خواه یا ناساندنا که نشوپ ازیاتی یکی دوکی مدا خانه کرن گوتارک نویساندبو گوتارا مجی دوی که به پرتوکی ده گوتارا ازیاتی حابین مرواتیه مزوپوتامیا دا خانه کو حتی نها هیجی اب ناوی خالتیان دناو کرده ازیده هیه خودی داد کردن و هیجی پرانیا می ازیان خواه خالتی ده حسبین ایرو چند عشیرین خالتیان مانه و نها هیجی لکره دجین اجی تاوید مکارم ببیجم بس بابی پرسه بنرن ام ببیجن دوی ام هناك جوان جيوارن كو عشيرين خالتيا وكي قلتي برماين عشيرين خالتيا إعلان وجيوارن وانيكا من ويني خواه هبونا تنبونا ازديا رومانا زندينا بپرتوكا خودا من او دوی پرتوكا خودا تانا خانه کرن ويني ميسستي ابو دبرتا تنبونا ازديا تب روماني زندينه زيدتر باسا ايلو عشيري
Alternî ku herêma Bakurê Kurdistanê hebûn bi nav kirine û cî dayê wan e. Lêca ji ber zavkê masî û neheqî di dîroka me de çêbûne, gelek cûretî û nezanîşê ketiye nava me. Me Kurdên Êzidî Musilman. Her wiha hêjî gelek nêrîn an jî agadariyên nerast li ser cîwar û baweriyên dînê Kurdan yê herî kev têne belavkirin. Ez bawer nakim êdî ku tu kes ji me di dostan dikaribe temamiya kronolojiya dîroka êzdiyatiyê birêz bike û serhev de kom bike. Ez dibînim gava împaratoriya Xaltaya Helweşa ye ew êzdiyên li hemû deverên Mezopotamyayê û yên li der û dora Şam û Helebê jî ketiye bin bandora gelek împaratoriyên yên weke Kasiyan, Mîtaniyan û Nehriyan, Muşkiyan, Urartiyan, Manayan, Medyan, Sasaniya, Bizansiyan û her wekî din yani. Di zargotina me de xanê wexta ku Kurdistan bi sînorên dewletê dagirker bûye çar parçe şûn biborin dîsa çûn û hatin di nav êzdiyan de hevye. Lêşxwe di vê demê de êzîdxan jî ji êzdiyan hîn dagirtî bûye. Mîrê êzîdxanê hengê li gorî rewşa êzîdxan kiribû heft herêm. Li her herêmekê tawusek bi navê wê herêmê danîbûn û ji bo hevgirtin û xwedîkirina êzdiyatiyê ev tawusa her sal wekî sembola dînê êzdî didan destên çend qeflek qewal û koçekan û ew dişandine nava gund û bajarên êzdiyan. Her sal yek ji wan tawusan sembolên êzdiya diçû nav êzdiyên li der û dora Helebê jî. Eger em li ser vê wênê pirtûkê wekî ji vê pirtûka li ser wêne xwedê dike gava em li zargotina êzdiya birênin û di nava vê qesîda ku di vê pirtûkê de hatiye çapkirin binêrin, em ê bibînin ku demên berê çûn û hatin di nav bajarên Helebê, Mêrdînê, Reha, Bozan, Cizîr, Laliş û her wekî din gelekî hesan bûye. Ez dikarim di sebeqeyên qesîda Şêxmend de tê gotin û wiha bixwînim. Ez karim bi destûra be ez vire wekî min gotî ev sebeqe jî dirêj in û ne karê min ez neqewilbêjim jî ez ê hewl bidim tevî hinek kemasiyê xwe jî îro. Qesîde dibêje Seyîdo îro min dîtibû ciwan e, di dilê min de bû hezneke giran e. Seyîdî sûniya pê çûbû dîwan e. Seyîdî min çi mirand, Seyîdî heca sor e. Mîr ji mîra vavir e, Şîxadî Şêxmend xelat kire. Sindirûka sor û spî ye, ji Helebê der aniye, Seyîd Şîxadî li ber çiye. Sindirûka sor û zer e, ji Helebê hate dere, Seyîd Şîxadî çû bere. Sindirûka zêrîn e, ji Helebê der tîne, wesilan dine Mêrdînê. Wesilan dine Rihayê, feqîra şade pê dayê, sindirûka kesk û hatine Hawayê. Sindirûka kibîr e, Şêxmend tabûtekî kibîr e, vira kûr bû feqîr e, wesilan din Cizîrê. Sindirûka giran e, Şêxmend tabûteke giran e, Şêxmend
فخانه وسلاندنه بوزانه سندروکا بنقشه شیخمن تابوتک بنقشه ورا کربو دلق رشه وسلاندنه لالشه وسلاندنه سمادره ولیو خدانه حکاره سید شیخ مند خلات که ویجاره یه تمام خوده و لما ببورن که من لگوری قصیده جی نخواندم جام در باسی سر و پنجاد بن لگوری نویسکار و ماموسته ازدی برس توسنه رشید گوتیه شیخ مند فرقا کره شیخ ملک فخردینه و اوجی کره ازدین میره حکمدار حلب بیا دما دلماین دنابینا شیخ حسن و شیخ شمس دا چه دبن اوج حلب تی بو وان لهبینه ناوی وی جاران جان نازاتینه رخ ناوی شیخادی و شیخ شمس جان ادویجن شیخ مند پادشاه پشتی وی میتولوژیا ازدیان چافکانی دنجی دنخوانه وکی هم دوینه ششا دجید بینن ده شرفخانه در حق شیخ مند وهان بساندیم ده دسپیکا ست سالا سیزدان ده فرمان وریا مزن این ایل ایوب و علاقه زیده ددن شیخ مند وی دکنه میل میران این همو کردین لشام و حلبی نابو دنگ شیخ مند لنحیا قوسریه یعنی زیکی ولایت انتاکیه روش بروش بلاو دبه به وی آوائی رتبه هری بلند این اسکری اداری جی راحتنه داین به وی آوائی جهر ملی و کردان بری خدانه بالی جبلی و کردی عالی جمعه یعنی این افرینه و کلیسی رودنشتن او جی دهاتن کتن بن سایا بن سیا پارزگاریا وی اما دوینی هفتاده جی ببینن که نویسکاری می رزدار جون گست و هر وسا وینه می سیا که گوتبو بارم نه ببره نه وینه سیاه جون گست روگرت لسکوت دویژن کره شرفدین زیندین یوسف هاتیه لشامه بجیبویه و چوه گنده بیت الفار جیه بابو کالان دوره زیندین یوسف جی جوره دچه قاهره و لوره ساله 1297 ده دچه سر دلوانیا خواه پشتی مرنا زیندین یوسف ایدی کره وی ازادین ده سلطاریا باب خواه دمشینه عزدین خواجی ده ساله 1330 ده جعالی سلطان مصره و تی حبس کرن و زندان آوی ده چه سر دلوانیا خواه نویسکار جانگست برداند که او دویجه دما سلطان تیمور هان یک ساله 1394 ده هرمین کردستان ویران دکر و خساره که مزن ده همو کردان بهستیب که خلق شامی دمینه تر ده ازدینه او هاتیه شامی و همو ازدی درزی تیمانی و مروانی هاتنه خواه آویتنه بربخت سلطان تیمور هان هر خوده تنید زانه به اوان چقاس مال و پرج سلطان تیمور هان را آنینه لگوری گوتنا توفه 6000 پرتوکین پریکتین زیر 6000 پریکتین زیر 6000 پریکتین زیف ین که هر یکی گرانیاوان وکد دورا 10 اوکا یعنی هر اوکا نزانم چقاس گرانیاوی
بوارم الگوری که من گوت او کربو 1283 گرام بو 8 بران بارین هسپان و 16 بارین هستران بون بر دوام آنینه سلطان را یعنی وقتا یاوز سلطان سلیم در سال 1516 آن شاه حفدان ده لشکرین ارتشا مصری شکاندن اوی ده سلطنتیا هرم حلب و شامی خستیا بین دستی خواه دوی دمه ده عزالدین بگی عزیدی نویه کی شیخ ازدیان و بنمالا شیخ من ده سروک میرگاه هرم کلیسیه بگویم ام دیسا با نویسکار ما ماموستا ازدی برز توسن رشید وینه پینجام او دبیجه جدوران سلطان سلحدین ایوبی حتی هاتن عثمانیا سالا 1516 مالباتا شیخ مند و مالباتا شیخ بکر جبرکو جمالباتا شیخ مند کسی که وسا نما میریتیه بکه میریتی کت دستیم به نمالا شیخ بکر و اوی حتی سالا 1530 جی او هر دو جی ازدی بون میراتیا دوره که مازن دکرن که کلیس و مرش و همه و مالاتیا جی دکتن ناوانده سلطان سلیم دما ایریشی چرکزین مصری کرد وی حوالتیا سروکی ازدیا به تایبتی میره کلیسه قاسم خواستیا جه خواستیا که اش بنمالا شیخ من بو قاسم پشتی سرکتن وی سروکین کردا که پشتگیریا وی کربون و خان استانبولین اوی لوری میر قاسم و کروی جان پولاد جید نوانده و خواند بو سلطان عثمانیا میرگاه کلیسی دا جان پولاد که حتی سالا 1564 میریتی کرد جوی دورانی دا او میرگاه بناوی جان پولادیا هات ناسکرین پشتی جان پولاد کروی جعفر بک بو میر و 4 سالا میریتی کرد پی جعفر بک راجی دوبندی کد ناف مالباتین جان پولاد کره جان پولاد حبیب بک درکد او چو کلیسه پارک دوری کره بین دستی خواه داری گرتنگه باب خواه گشکان داری گرتنگه باب خواه گشکان وکر و گرتی آزاد کرن پاشه وی او شاندن بال سلطان وکی گلیه بری وی بکن لی سلطان پشگریا حسین بک دکرن سال 1001 ده یک کوچی هم بیشن 1592 ده به فرمان سلطان ناوی پاشیتیا دان ناوی پاشاتی دان حسین بگی او بو حسین پاشا امتین سر وینه 8 ام دبینن وقتا نویسکار ترک اولیا چلبی ده سال 1640 ده با آب خواه صدر اعظم مصطفی پاشا عثمانی را در تی سفری اوی جی هنگی ایریشن سر هرمین ازدیا به چاوین سر خود دیتنه لی اولیا چلبی ده سیاحت نامه خود گله کی نقنجی باسا ازدیان هنگی دکه و جاره که جی مجبور دبیجه یزدی جوکه مروانی تیمانی هوباری معروفی زایدانی درزی وکی دن لدر و دورا چای شام طرابلسی بلاونه ام دبینن وقتا که اولیا چلبی سال 1640 ده آپی خود صدر اعظم گوتی او هنگی خواند او ام دیسا ودگرن سر وینش پینجا برس نویسکار ما ازدی توسن رشید بردوام دکه دیسا دبیجه
چقا جهنک مالباتین درزیا یین بناو و دنگ پیشین خواه عرب دبینن لیب زانیاری هاتیر ماکرین وکی عشیرین من جون پولاد اصلان گلکی ماین بکوکا خواه کردن ناوی عشیر جون پولاد چیز ناوی جان پولاد تی قوش بالباتا شهمندم جولبرت وزیر مالیه فرانسای هیچ از ماه نیسان سال 1607 ده هفتین ده ببورن بحثا هفکاریا به ازدیان را دکه و سوز دده که چه گاوا دجمنین کرالیت فرانسای ایریشی سر هیزین فرانسای بکن اوی هنگش ناو ازدیان دورا 30,000 مرویج بو آلیکاریه بشینه سروان کنسولوس فرانسای جوزف دوپن جوید باسا تکیلیا خواه ین به ازدین جبل سما آنیره به دوام دکه و دیار دکه که گاوا مارکوس ده ناوی نیویران دولت فرانسای ده سال 1674 داتیا میوانی اوی برئیسی نزدیان راجی جوینک چه کردیم جواتا ازدیان لروجاوای حلبه و لدر و درات جایز جبل سما ناسنما خواه هیجی ده حتی سال 1875 پرستنه و گله گریوکین خریبان جهاتنه لوان بونه میوان مروین دوان گندان ده دجیان مجبورن هرن عسکریم پرانیا کسی کدشان لشکری دچون ناو گارنیزون یمنی و چخاسین کدچون لشکری جی قط وند گریم وقت کدهنک برهم و لکولین ده دنه خانه ده دسپیک سال 17 حتی داویا سال 18 و 19 ده گلک دیروکناس لکولینوانین نورن بایلوس خانین ولاتین روجاوا یا اروپای جهاتن الازدین جبل سمان یعنی افرینی بونه میوان امش خواه بشا افرینی به تایبتی برنامه خواه دواره پیشکش بکن جوان بر همان هفکاری خواستنه ورک گوتی ازدیان کرنه دیاد دکن که کسی بزو نکاری به رئیس بگین ازدیا قلم بینین سر دین خواه خریستیان و مسلمانی یعنی او کتنه وید هولدانی که ازدیا بقر بین سر خریستیان و مسلمانی تیم ازدیناس و نویسکارین ازدیا هیجی قالوان تاوسین که دچون لحرم کلیسی و افرینی و ببرن لکلیسی و جیح شامل وانک ادگارن دکرد یعنی بجا عمل برد خوازن الخساق وانا سرويني نها امرين نها ورن نها لگوری دنویس و آگادارین کمالا ازدیان یل باجار اولدنبورگ که ده سال 2000 ده بلاک کرنه هجمارا مالباتین ازدیان باکوری سوریه ین حتی سال 1990 هیچ 12,232 آیله هبونه آنگو حتی سال 1990 لدر دورا عمود قامشلوی وکی سر خارطه جخوانی راس العین حسا که اوها نفر دن ازدی هبونه از نها اوی دکم رجی آمد کاری به جبوی ناوره که وی ویدیو کلیپا مده این اثره و از دوره ببری ایو رجی بردوام بکن لمن بورين قالك صالودم لمن كوبون قالك دردوخم عمرت شابي شوالم تنيشتم ببير بختيه زمان ويار لمن بنايه لدورة من شكل الخانة
گران دچر خفنه زمان و یار من بنایه لدورا من چگیرم خیله من گران دچر خفنه تنشتم به بختی جان جان هر میشی منام ناچنا با ابرو بونه سال دریجین اسکری مکا به جوانی دایم گوپال تنیشتم بی بختی زمان و یار من بونه لدورا من شکرم خانه لمن گران دچر خفنه زمان و یار من بونه لدورا من شکرم خانه لمن گران دچر خفنه تنیشتم Spas Güldera Can, gerek spas, dankeschön. بله برای ایو تماشامان گدار نیجام امی نهاجی در باسی سر خواندن نابه هنه گند و عشیرین که من ده گوتارا خود بلاک کربو ببین وقتا جواک ناسی ما بریز ایو حساجی دوی بشه ده که ماسی ما ببینه و ایوی دکن جمعه سراست بکه و پویست به حاول بده روشا جیوار و مجارین اجمارا ازدین لوان هریمان روژاوی کردستان مانجی اجمارا آگاداری بده بری هنگه از تنه ایوی بکن برا کلیپا می نها و نه آجی در که من جاره کردنی من او آگاداری لسر هریمین ازدیان ین کل باکور روجلات سوریه هبونه جبر وی پرتوکه یعنی پرتوکامه یا جبر آگاداری نویسکار روگر لسکوت و جبر لیکولینین که بریوبرین مالا ازدیا اولدن برکی اوجی نه آیا رجیما کرم که نه آدینه سری من اجبر وان لیکولینی کو ریوبر و روشنبیرین ازدین اولدنبورگ که 10,000 ده لسر روشا ازدین باکوری روجلاتا سوریه برهف کربون از آگاداری خوی نهاجی اجبر وان هر دو پرتوکان دخوینم وجه برای ایول گوری که از زانم دوان هرمی کوویگا امبیجن هرما تربسپیه هرما عمودی، هرما حسکی و هرما سریکانیه چار هرم جیل سرخطه بود نو سایه برای ایو؟ بله دوان هرمی مده کو امباسا کو جیوارین روزنامه‌وان و نویسکار روگر لسکوت کود نه ده به دکانه ده کریه امباس بکن او دبیجه یا نه لسکوت دیسا جاره کندیش کلمه خارجی همه روگر لسکوت دیجه ازدین گلک جی ازدین باکور کردستان ده 100 سالا 19 ده جهره مویران شاره هاتنه لبان هر چهار هرما جزیره بجیبونه و نابه وانجی دبیجه برای ایو از وانش طرف بیجم چطور زانبی او دبیجه عشیره قوپانا سی چادر وان هبون هادیان جی سی چادر وان هبون مبوان سی چادر وان هبون ممسکان یعنی مسکان او جی سی چادر وان هبون
بلوخان جی دبیجه 100 چادر وان هبونه و تورانان 15 چادر وان هبونه ev nivîskarê me hêja Roger Lescott hingê di kitaba xwe de cîdaya wan navê wan eşiya. Bice em derbasî ser wênê 11 bibin em bibînin deka em niha binerin bê êzdiyên li der û dora Amûdê li kîjan gundan dimane. Eger destûrete be birê ez ê navê wan bixwînim û tu jî ji kerema xwe bijî ka ev gundan hên mane anîna. Kerem ke. Wekî me di axanê kirin di van çavkaniyê de dibêje gundê Tilhişk. Belê. Di gundê Tilhişk de hadiyan hebûne û dora çir malê wan 10 malê wan hebûne bûne. Belê. Dîsa dibêje di gundê Kerengo de hingê ku piraniya wanê ka ji Soaniya têde bûne û Soanî jî dora 25 malê wan têde hebûne. Belê. Belê. Beliya teldinê be xweş razî be. Dibêje merkeb ew jî Soanî bûne û 30 malê wan ji dûr de hebûne. û gotek te heye birêyo? Belê merkeb yani muxtarê wan xaltî bû zanî ûja gund bûn mala Pîr Emer jî têde bûn. Di malê me Dawdî Reşîd jî têde bûn. Bele. Belê kerem. Wextê ku evî camêra Portugal xwe nivîsandiye ev ji bo wî dixwînin û tu çêtir zanîne me got ku kêmasiya min ji kerema xwe temam kes hef baş. Dibêje xirbê xwê dibêje Soanî û Turanan têde hebûn. Belê. Piraniya wanê ka dora 15 mala bûne. Li gorî çavkaniyê mala êzdiya ku dibêje ew jî Kuliye an jî li gorî ku Lescott dibêje Qûlî ensan kîjanê rast ve Qûliyê. Qûliyê. Qûliye baş e ew jî dibêje dina bûne dinayî bûne têde. Belê. Beliya teldinê dibêje Çetelê an Çetel ê didaya ew jî dora 5 mal têde hebûye. Çok çend mal. Çetel. Çetelê rahmetiye şahid mesnê ağayê dina bû. Çend mal. Dibê dora 15 mala hengê têde hebû 5 malê bibûre. 5 malê. Na wertê tu nebûne ew xwe bûne ew zariyê xwe merivê xwe bûn. 5 mal tu nebûn. Tamam. Dûgirkê dibê hebûye dûgirkê an jî dûgir Soanî û dina têde bûne 25 mala bûne. Belê. Ev xezal an jî topa belkî ji ba lêkolînerê me nivîsane gotine xezal yekî ji gotiye topa nizanim bes xuyaya Xirbe xezal. xirbe xezal belkî rastira ew lêkolîna mala êzdiya de wisa xaneye û diya Lescott jî buha kirêyas kiriye ew jî dibêje dora 10 mal têde hebûne. Belê. Kısıl açık yan jî dibêjin Ayn Afer nizanim ev her du neyekin barim kısıl açık Kızıl açık. Ew jî dibêje dora de 15 mala hebûye û nivîskarê me jî gotiye topo jî hebûye ew jî Soanî têde bûne. Belê ew jî ra belê. Soaniya bêtir ya wekî gotiye dora 10 mala bûne. û dîsa jî Ayn Afer hebûye nivîskarê me dibêje Ayn Afer de jî dora 15 malê dina hebûne. Belê. Me navekî Qondor heye di lêkolînê. Gondor. Belê Gundor. Erê. û li alekê din jî navekî Qizil Açox heye. Qizil Açox. Bele. Di vî navê Qizil Açox yanî ê de nabûye dibêje û di 20 mal jî dinayî têde hebûne. Belê. Her wisa xirbê feqîra hebûye ev xirbê feqîra jî û Soxan heye Soxana gundê Belûxan bûye ew jî dora 30 malê êwan têde hebûne. Belê. Belûxan yani.
وقتی که هم بینه با ازدین در دورا حساکی آنجی الوان در دو گندی وامرن برایو بیشن لوی در که خربی خدر هیا خربی خدر تبیست یا آنها خربي خدر نا جم حسك خربي خدر تنه باشه دبا کل دوره کردن بشه بس لکونیا دو ساعتی نو ساعتن بله تل اول هيا او جي وكيكو ما قلت او سر خارطه ام بقى نكان سر خارطه بقى البرمتنا ام نكان نعم خارطه كون ام در باسی سر ازديل درو دورا سري كانيه او گندين دمان ام ببن دبجه آساد يا هبويا بله وتل شكر هبويا بله تل بايدر هبويا بله مركيس هبويا مريكيس مراكيس بله. جان تامر هبويا بله ابو جاردا هيا بله ابو جراده ابو جرادا وخربي باطانا هيا بله وهروسال آلدن بجا گنده شکریا هيا سكريه شکریه عن شکریا نفسها شكريه ولزقة هيا بله گنده جافا هيا ديسا بله گنده دادارا هيا بله ما گنده تلی خان باكا تل نايف هيا دبي الويد هي الويد تل النايف زانه براي كمال پشتی گند عرض هاتن کرین و عرض آبی چی بون اختلاف کتن اورتا براو پزماما هر که چون سری عرض خو لیکرن هر که شش حق خانی لیکرن یا دو خانی لیکرن نابی گنده خو لیکرن ساعت خوش يعني اوجين الجوري نبيسكان نبيستان نمجي الجوري وانت خونن اللي وما قلت تشتر زانيت هرمي ناستكي نبيسكان ما ديسا روغا لسكورد بجا برانيا ازديش عشيري هوير كيان وهناك عشيري حسنا دو وقت سرهلدانا كردا يا 1925 ده كو ام ويغا سالا ويدنا ديسا بيرانيا ويدنا ام به واتای رهبر سرهلدان شیخ سعید چی ببیرتینن و توای حوالی ویره رحمت خوازن بجنا خال بروانتاوینم او جی دبیجه دبی او د وقت کو او سرهلدانا کردای سال 1925 دش کستیه جی پیدا که او هاتن هرما قامشلو او تربسپیه ناوی وام گندام کار موسا بیجن دبی مزگفته گنده مزگفته همیه بله مزگفت به گنده داسکانه وکی کندینن بله و گرکه شامو همیه گرکه شامو باجولی تدبونه بله و اوتلیجه هبونه نیسا اوتلیجه کی وقتی اوتلجه اوتلیجه بله و جال مهمیه آن سلومیه انسان کیشان براست با سلومیه او بله سلمونه او جد به افشانی تدبونه تل خاتم بعجولان تدبونه بله اندیسا آل رش و مل عباس هبونه بله جخانی وان دارا جبر کتو جهبه هرمی گندی کم هادنا نویساندن هنه گلو بلی ایو بله توك هيلا ما حسكي وقمر قراش موريكا بلی ابانا ناتن قوتن افجيرا خربي قولي هي شريه بله یعنی ام تخوازن کو کلماسی تده هم تو سراز بکیش بلکو ما گوت ام تخوازن دیروک نیش بیر کرن و او کسین دوان گنده دا جیانا جی ببیر بینن ابلا ما حقا زحمت چی مدا بریوگا 20 ساله ما گو برا جاره کردنه ام وان بیرانیان نوجم بکن کو جیواره خو نوجم بکن ببینه بیرا تماشاوان گوداره ما و خواندوان ما و کسین ما بله برای وقتی دن تشتکی تا سروان نها روشوان گنده چیه یعنی نها ویگا تخوازی چه بردوام بکی روشوان گنده نها چیه چخواست از دیل وان پرزگاه هنه که چه کار بی سروان بجیم الروشة بان قندانا وك مشترقوتا دو بيرجي سر قمر قراش
معك خرب الجمل وانا طبعا قوتن طبعا نهاتن قوتن ايرو نيفي يعني تقريبا بيجي سري سدي حشتي وبنش قندي زيابالاني يعني وك انا قمر زاري حسي حجيت يدماني قرش شو بنش مالي مي رشيني او تيدماني شو افجيرا قندي مالا عليكو يا شيغاي كسك تيتني هناك مال سريك عنياتني كاتني حارس خستني دي هي شري كسك تيتني كريباني خطي خستني دي حارس يوانن خرب الجمل إيه مالا توزوي لاوكي دوريشي توزو تيدماي برزان يعني تقريبا بزيدي صد مالي بو سي مال تيدماني هر كسي او بيركا خو زاركي خو تيدماي تولكو زيدي صد مالي بو 4-5 مال تيدماني 6-7 مالي ميسري كعني هاتني كاتني دي تلتويل كسك دي نماي سليماني 7-8 مالات تيدماي وكيد كسك قندان نما قند قشبالا بوني ملت اب نروشتباني قنديد قندان دمان نها لكل قوم بنا هريك الالمانيا بلا ولا هريك الجيكين هر هناك جموان هناك بريمن هناك ليمن هناك هانوفر هناك برلين تذهبن او خربة خزال تيدقو خربة خزال إيه مالات دلفيان دنانا او بيشش مالتي داني قندي خبر نداني قندي مالا شعب دوزاري تورني وان تيدماني قوليه 4-5 مالتي دماني يعني تذهب تدقي سي مالتي قندي ما يسوي دماني والله مخابنا او قلنا الشين وكي قلت قص ازدي بدرب هنا وطبعا يا كرداجي لو دركي يرو تنقاسي دنا بس امي دكن او سرعال داني وانكا او اتفاقي واني بستر بيشتر بكامن او خسرجي وانكا هن سر بخاببن كامبرين براي ايو ام ببینن که جبامه اول ما دوست ما ناس ما سلاوی خو چشاندنه بلا راجیا ما نه کرم که وانکا كرم اکرانی ما لجم سلاو و کلاو هبن راجیا ما کرمت که بعد اگر تنبن امی بعد دوام بکن دبدا ام دبینن کو قالك تماشاوان اجي بلكي صبراوان جمرة نما زبالكو من هناك اغاداري كامنا عنينا وكي ديروكا كامنا عنين ما قال ديروكا كام كرو ما دابو خاني كرن اما ديروكا كام جي ببيجن اما بيا خده وصبريت كنت كو صبراوان جي وكي قوتي مرة هابونا جمارة قداري كرنا بلكي ابيراني ما بكيري ديروكي بين ولا ما جي ام سربلندن كو ما ايرو كاربو وان آگاداریا بکداته و ببزانیاته جی بردام بکن برای ایو ام داوی بینن برای که ام داوی بدونه که ام بجبات بیزن گوتنه که داخوازه که تمام بکی تشتکی گوتو سر و زیده کی هیا کرم که تجمعه بجد داخوازه خواه تشتی تو بخوازی کرم که اجي قال لك كيف قشم قال لك اني في سركاني مي بسركتي وبهاتي وقال لك تشتي خوش اني سر زمان وخدي وطاوسي ملك غازم بحزاره يزيد خاني ما وقت دركبن وبيت تاريخا يزي قشي درخينن وابابو كالي ما درخينن تيخ بكن كتاب زارو زاريا ما بخونن وبيت تشتي ما زانبن وقال لك ساعتها وخش وقال لك سباس ومالا وابا وقال لك كيف خش خودم طرفه خودم کیفان طرف و تماشاوان و گداره مرا و دوباره سرچاوی مراتی برایو دهیوید کن مهنک بیرانی تجی بیرانی نوجبوی تماشاوان و گداره تک گود کرم کری تا آنین سر زمان جوان رجی به نرخک و او قاربن
جوان نرخارا خودی درکبن از بجم وکی گوتنه من نمابن از این خاطره خب بخوازم از بجم تماشاوان و گداره ما یه سپاس که کیل ما گداری کرد و ام داویت اینن بجم بینید نفخیر و خوشیدم از کارم تو چه گالگاله تنی مجبیر کرد بوز بیجم کرم که اگر وقت کارم ما کاری شغادی وقتانه که ام شستو یکی ده ام جناب ازیا بار کرد ام چون کل تمر من ام 6 مال بون ام 3 سالان کل تمر مان يعني أصل في التمر مزن بون أم 6 مال تاني ناوي دري دبون أش في التمر هاتم ألمانيا وساعات خوش وقال لك بخير وسلامات البوم التوا دباش هالكلام كا ساعات خوش بو تماشاوان گداره ماجي ومين نفخیر و خوشیدم هاو بقرم بله ساعت خوش هاي